muri aho bantu bacu mumeze gute? Natwe turakomeye tumeze neza, dukomeje gushima Imana ikomeje kuturinda umunsi ku wundi. Twongeye twagarutse n'ihindukira TV show tubingingira mukomeze mutukandire kuko kuduteza imbere kudukandira muba mugiriwe neza, muri abantu b'ingenzi mwe bakoze bacu. Imana ikomeze kumvisha abatukandiye nawe utaradukandira nabwo nabo badukandire biba bari byiza cyane, baba batugiriye neza, nizo mbaraga zacu kugira ngo dukomeze tube hano cyane. Ku mazina yanjye nitwa Mbabazi Chance, ndi kumwe na bagenzi banjye nk'ibisanzwe ngira ngo mumaze kubamenya. Twese tubarizwa muri kandore ni itorero mukandore kirisitu, ariko niko wikaja kubarebera kaja gusimbura umuntu nyitaniza zambara amaturo uzaba umudiyakoni. oya uyu yotwambura oya nzaba umudiyakoni nyambara amaturo gisingize pasiteri cyangwa yafatiwe pasiteri nawe ayaye uko siko ndabura ngo yafatiwe mu matangazo pasiteri nawe barahanga yego mabivuga ibintu abantu bafatiye atavuza amatangazo wabaye mbaraga cyabaye rero nazo bafatiye amatangazo. Reka bagenzi banjye nabo bivuge tumara tubabwire topic turiho y'uno munsi. Hi guys, mumeze muratubona ibi babyita guys, amazina yandi mumenyereye ni Uwera Aime, nkora ku Mucyo TV show. Mudukandire subscribe na share na comment ya turabakunda cyane, murakoze cyane. Yemwe dushimiye abantu bakomeje kutwereka urukundo, Imana ibahe umugisha. Amazina ni nyina Winka Aline, mukomeze mudukorere subscribe kuri Hindukira TV show no ku Mucyo TV show. Nukuri dushimiye abantu badukandiye cyane kandi baradukandiye, mwagize neza, muraba agaciro, murabigeze mbese kwakundi bakaza bakoma amashi muri Kongo ni gute itu simba oya yerizo nagira gatatu oya wari kujya gatatu arega oya nakubunije bakaza bagira buri wese aravugaho ikabisa y'aho abikubita kono biragana iyo Kongo yakora amashi sari kimwe siyo mariko bakubitira gato oya komasata ko urakora twaga bavuge kurepeta aho hari ikindi bakubitira ayo mitondo yageza kwegereza none bamara bakakira abantu bamara kuvuga ngo reka twakirane twese akamavuga ngo izina ry'umwana n'iry'umwana n'iry'umwuka wera buryo bw'amatanga haleluya wafashije agacera haleluya ariko abasepaki byo bavuga ngo murakaze bene data n'Imana yabigisha amwe natwe ariko ni hari washa kuko twakwegereza nitwe ni hano rero umwuka dufate no sose oya muramuhonyesha topic y'uyu munsi twaje kwamagana ubuyobozi bubi buturangajwe imbere. Mana duharabutse manda ya Gisege twaje kwamagana twivuga guhirika turamuhirika iyo bakabyaga twaje kwaraza ubuyobozi bubi bwa Gisege utagira ubwenge utagira isoni Gisege tuweze mu birere tuza nuko nukurira indege tujana nuko ariko Kongo ni kayimaze kugira ubukene uko dubona yaguze zo kurasa mu birere nukuri ku Mana aho nawe ryatembera bizoshira rirashira kabiri ari igiga kuko yabimariye mu kumarisha abantu yarashide ndari igiga bari ratembera ifaranga zarashize uzudabane zarashemure rizinga ndara amafaranga zakura ariko gafatanya n'akangara ariko twamaganye akagara turakaza mu ariko noneho akagara
kandi karavuga iki karavuga iki kuri ruterera niki bavuga hari niki bavuga kuri ruterera umuntu wagwaniye igihugu ruterera yararashwe amaguru araswa ari umusirikare wa Kongo arasiga igihugu babona yuko ruterera atari tosha bikwiye kwicara mu bana biwe baguma muheza uwo mushara wabo ubusa bwabo ngo imishara igira abantu nyine igihugu gifashe pana repubulika ya Kongo yamara agaharanira yumva mbabwira ruterera baduturanye ubufiri yari yarubatse inzu nziza kimwe n'abandi uko bari bubatse uriya mugabo buce kajya amabenge iratera amazi arazamuka batanganika ruterera barimuka abantu benshi bahita bimuka nyine abo bantu ku gace amazi yari yazamutse yari yujuje inzu ya etaje aragenda yimukira mu Kamaruni umugabo w'imfura umugabo ukunda ubwoko mana yanjye kubwira atabukunda umuntu warasiwe mu gihugu yarangiza baguye muri prison ariko ikibuga muzamufunga ikibuga mwega muzafunga ikibuga cy'amaguru abiri azagendera ku mbago gutya yarangiza ashike mukamanyura akagara kama gatangira ngo ari kugambanira niba uri kuzamura abana ari kuja gutabara ruguru amazi amatora ikibuga cyicaye mu nzu kigaza kigenda kiba mu nzu gusa terera usibye ngo Kongo ni intumbi sigaje kuzagirira nabi ariko intumbi kibaza ishinyagurira kibaza muturaye mu gupfura nuko bamaze baramutora y'urubyiruko induruti bajanye ruterera bajanye ruterera umuntu wamugaye akamugarira igihugu baranjana bamujanye nuko ngo bajanye ruterera uko na nkeka niko muri 2021 cyangwa 22 aho gukinira imyaka 5 yishize umuntu afunzwe ari colonel wagwaniye igihugu afungwa aguye muri pirizo bakitwereka yuko atarahambira amaboko n'amaguru icyo nta bimenyetso byo kuvuga ngo bamufunze nk'umuntu autorité niko bazavuga ngo umuntu bene uriya bamufunga nka autorité gusa nyine ngo bakanga nizengendo baza mubuza guterera rwo kujamo ari ikimuga nizengendo bamubujije ko bavuga ngo bariya babafunga nyine autorité kugira ngo bakabafungira ngo tibaye muri ni gute ruterera mu mufunga kugeza aho agacikanira muri prison Wabasi uraza usesengura wese urafutubwira iki uratubwira ko kuza usesengura ukaza ibyo neke urasubira ngo nibande bandisha ninde wisheterera atari gisegete kirombo wewe bari abantu bari abantu uko kuturabana gisegete naza kuma yica abantu yaba maze tumare bwo gisegete watangiye kwica abantu abana bavutse no ntambara ihari ko barayigwana cyane ko baragwana na za drone batangiye kubona n'amasasu byarabananiye n'ubundi n'imana bari kuri none urupfu rwaterera igo none akabana tubwira iki urupfu rwaterera umuntu warasiwe igihugu akamugarira igihugu c'amaguru aricaye akagwanira none akaba muri ariko Kongo yaravumwe oya nyene umusaziga agasara agakiruka akagahunga none se turavuga ngo nikicishe uriya batubwira se ngo yaragaye benshi baraje batubwire ngo yagiye mu bitaro uko tuzi igihe yafungiwe n'aho yafatiwe n'igihe yuri indege akagara karatubwira iki twamaganye gisegetiwe uwe utazureba n'amarira y'abajeye bazarira abaguru bavuga ati dukure izi drone gisegeti esi we akagiranye kubayigera azi ibifaransa gusa naje aho tutomera ibifaransa kiti kacongereza ntabwo yiwe agacuruza niba ari iki nisira sambusa amandazi ayita gute muri Kongo ibidufu mabenye
mucuruzi wa mabenye apana mabenye benye ya sanfra ariko ngo baramutemye ese ninde ariko rata ni buri muntu cyegete yagiye kuri rango zavuye nukuvuga baramugiye ari kwiyamamaza hazavuga abaperezida babiri Fayulu na Shadai twebwe abanyamurenge twadushigikiye Shadai kubera yuko ariho abavamo izo nyango bariho bari ariko kiriya cyagisegeka ariko ntabwo waza mutora abanyamurenge ni twabatoye manda yagisegeka ni manda kandi twatuye gatwara oya manda yagisegeka twakora gisegeka ngiye nakoze kampani ko twanamwumvishije mu minwe none yagiye twanamwumvishije gusa twagiye kumva bakamukuza gusa ngo kandi baniri ariko usanga gisegeka ari umukire nyine ari igiturire yatanze oya ndamwumvise yigeze kuyobora Kongo ko nayo ubani kahise yigeze yayobora bakwazaye ariko gisegeka ucuruza amandazi uje kuyobora abantu bize ngogo barakubwira mugenda umara abanyamurenge ukama wiruka wagipfuwe akamara abantu bahamarira nabi akamara abana b'igihugu abana wiwe yaje gusabye umandazi cyifuza gucuruza amabenye ukitura amabenye iyo mabenye niko yari amabenye ari mu kugira ngo babaye amabenye iyo benye ya sanfra ariko tumekatara iyo yaksegeti ibenye ya sanfra ngo kuba igura umuntu wowe gisegeti gisubire no kuboko bwacu kuntu bwage gucikamo bubakagara ninde wabaroze uko abana bacu bacuruza amabenye tubaza kumenya yaturukije ibituri protector isaba ubuhanga naragiye kandi yokeje ibigori kubera yuko ikigo cyuzi bishishuka mu kutuka ntabwo ibyo nuko sibigori kuko twajuseka turi mu gahishira gakomeye turababaye igihugu cyakobo kitananiye n'ukuntu barwaniye kiriya gihugu ariko nibo bana batesetse nibo gupfa nabi bari mu gusora buri mukereza umugabo none ubwacu banaduciyemo natwe uducagamo baduciyemo kuri bice bibiri akagara muraza muvuga iki none muzamuna mukobwa umuntu yaguye ku rugamba nabango bamushe uyu munsi usohora ikiganiro utubuze gupfu wa koroneri ko kandi twabayeho cyangwa akamavuga ngo none ngo ubaraga bazapfa ruguru urumva ngo urabona yaguye muri santarare muri makara yari muri makara niho tugerera ngo yarafunze igihe toritega ngo yiretse ngo azapfa ntabwo yarafite ngo yazacika wagwa hasi mwari kubwira umuyobozi kuri aho rwanda igihugu koroneri umuntu usanzwe nk'umucuruzi w'amabenye nk'umucuruzi w'amabenye kiriya kintu tutizi umuntu warwanya igihugu kugeza agicikiramo amaraso kubera igihugu akagendera ku mbago mwamara mukagenda ngo mu musanzwe kiriya gihugu ngo yamaze niba ari imyaka ibiri atazi icyo bamubona iyo myaka ibiri atazi kiba kihagitse kiba kihagitse akarengane none abanyamurenge bararenganye none uyu munsi aho mukaruterera ari yicaye mwana w'imagine kandi yari agifite abana bakiri batoya umukobwa mukuru nibwo bishaka turabihanganije twihanganije n'ukuri n'abanyamurenge bose oya iyi topike
twabuze aho tuyihera twabuze aho tuyifatira nuko tubivuze twadutuka kiriya kijenesi cyatumariye abantu turanabasha kikira twatangiye za drone kirarasira haruguru sitosha none nawe yajyanye muri santarari atangiye kwica umwe utangiye kuri koroneri turize bari abasigaye ariko yishe benshi niwe wenyine yishe benshi aho bagaragarira koroneri bakaporari barashize aho koroneri amenyekanira uko yapfuye akaba muri prison baramufunze kiyotorite utari mu bana bawe autorite ya perezida irahaba abo bafungiye rimwe benshi barabafungiye n'iki gisage tuza gutanga umusanzu nk'abandi dutuye mu gihugu nk'abandi tuzorwana nawe turi abakongoma tuzogeza wanyuma azagusanga muri ofisi yawe kandi azamuka ntawumwirukanye azahunga amaraso yonyine yagenda amwirukanye aho iriye bayiwe wese adutuza nk'abandi bayobozi aratuza agaturiza ariko hari ahantu bitewe n'amaraso ahantu taho bituza ahubwo nandagira umutima iyo abana nahunze yagengega abagira ubwenge niyo zatekereza ari amaraso amukora akaguma akirukanka nubwo atarabimenya uracumva ngo abuze drone yo kurasa amafaranga yarashize muri Kongo abapolisi sinzi ko bagihembwa barahembwa iki drone zo kuza mu mirima tekereza ku munsi bohereza drone zine zitatu zagiye mu mirima kandi drone imwe ni miliyoni niwe umutungo w'igihugu ugiye gushirwa cyawumariye muri za imihana abantu bashakaga barasa inyabu ari inyabu n'iyo kuvuga abantu inyabu n'imbeba ahubwo zapfuye akarengane inyabu ikajorite y'inyabu bazayimushiye ayibwe cyona yirya kiriya cyakiriza amabenye ubucuruzi w'amabenye nta kintu atakora kandi abaje gucuruza amabenye ubwo ababa baratangiye korora amagi ni ikintu gihezema iyo amavuta y'amabenye azamugutwikira yajya ikibazo kandi yagiraga ikiguruguru mureka umunsi umwe azayatemo amaguru ariko amasoyi azamugirira nabi dushima ubwoko bwacu dushimira twigwane dukomeze yihangane natwe twihangane n'abanyamurenge bose ku isi n'iriya famiye yasize abana biwe umugore wiwe abahiga bose abantu mwihangane ntabwo sinabahiga ubwoko bwose abanyamurenge wese uhari buri wese arababaye kubw'inkota yatwomyeho ariko imana izayidukuraho nta kundi gatwumvira kuko tubishoboye tuba tubishoboye kuba twaranyoze kandi icyo dushoboye ko turagishoboye ni iki tuba tubasha kuvuga ati turamana nawe bakutekereza kandi turahari dufungure ziriya ndengakarengane zijyanye hariya ariko igitondo kimwe imana izabikora kubera ko imana yacu niyo izitugwanije niyo batwiringiye isegeti rero turakwamaganye imana ibindi kugira ngo ubuyobozi bwa isegeti turabwamaganye n'izina rya yesu turabuhiritse arahangane apetiti muburemo n'amabara diyabete kiriya kidacimwe ntagase gukoza umunyu mu kanwa n'amavuta kugira ngo nawe azapfe yagenda ashunga agenda namubabarira ibintu yadukoreye yewe igisegeti wishe ababona yishe none karaca n'ibibatagiye amaguru isegeti ntabwo twumvira imana yo izabikutugenzereza imana turatubwira niyo mugenga wacu turakoze cyane turabakunda ciao ciao imana ikomeze ibagire neza kandi turindire ubwoko n'igihugu imana ibahe umugisha